barabajama batubura rimwe na rimwe ntago bakoresha ubwenge. Hari giye guhamagara ngo uravugana n'umukozi wa MTN. Witwa nduherereye mu gihe ukivuga ngo umva ngo karasonye nawe mpamagara. Barabajama ntago baba bari tayari kabisa. Reka twakire Obed Francis. Ladies and gentlemen, put your hands together for Obed Francis. Umeze mutese? Izere ko umeze neza kweli. Mana ubuzima bwarakomeye. Sigaye bikaze. Ahantu mbiboneye nuko umuzungu yicaye muri regira. Mana ubuzima ikintu twera ko ubuzima bwakomeye. Murabizi mu biraha ubundi bashyiramo ibirayi ubundi mu buzima busanzwe. Baragira bya ipepa byabyo bagashyira ibirayi imbere. Haraho nagiye kugura ibiraha mani nkirensangamo agapapuro kanditseho ngo ibirayi. Byarahenze mani. Ubu joke yansetsa ngiye nuko ibirayi byamanuka ibiciro byabyo byamanuka. Anyway, amashyi menshi cyane kuri Franco. Amaze igihe kinini atembera Amerika. Ya nukuri nta cyumweru gishize ageze mu Rwanda. Welcome back man. I like you. By the way, ufite phone nziza. Sinzi impamvu ngobonye phone mba numva aribyo bita francophone. Franco, I like your head for real. Yeah, you got really good head. Ikintu ukundira umutwaye mwibonamo. It's good. Mbabona bakwe. Wow. Kwari make. No mutwe. Ubu ngubu mayo ku mutwe ariko kugimba nta kintu mfata. Anyway, can I know you? Are you married or happy? Abagabo bashatse iyo babajije barakubwira ngo gushaka ngo naga ari ibintu byoroshye ngo ntuzabyishoremo ariko yatandukana n'umugore umwe agahita azana undi. Bavuga se kavuga uyu muntu ibintu akumbuza ko abikora kandi akabisubira. Bimeze nko kunywa inzoga man. Kunywa inzoga hari igihe kera nyine yagiye nk'abapapa bajyaga bagushuka ngo jya unywa utazabimbwa wanywa nyinshi ukabimbwa. Ladies and gentlemen, thanks. My name is Obed Francis. Kabiri